Sada i taj izveštaj. Da je odlučan u nameri da posle Partizana bodove u Novom Sadu uzme i drugom beogradskom pretendentu na titulu, Donji Srem je pokazao neposredno posle prvog sudijskog zvižduka. Već u prvom minutu zatresla se prečka Bajkovićevog gola, da bi 60 sekundi kasnije golman gostiju bio i Savlada. Dobru loptu unapred iskoristio je Janković. Ipak, moment koji je promenio odnos snaga i ciljeve na terenu viđen je u 22. minutu. Zbog udaranja kasalice bez lopte, utakmica je pre vremena završena za Čordašića, a brojčanu prednost Zvezda iskoristila samo 3 minuta kasnije. Strelac je bio Milivojević na radost pune istočne tribine Karađorđa. Usledila je potpuna inicijativa, na ovom meču samo crvenih, i činilo se da je pitanje momenta kada će uslediti preokreta. Blizu pogodku bili su ponovo Milivojević pa Mladenović. Ista slika i u nastavku opsada 16-terca Pećinčana, koji su uspevali da odole pritisku samo do 72. minuta, kada je izuzetno precizan još jednom bio Luka Milivojević. Pobeda gostiju mogu